Nabonye umucyaro utimirana umukore mu ikotaniro ry'abahizi bidashakasha nshingura rushinguka mvuga ibigurutenduka mbona badahinyuka nyirigabo y'imara mwagana itabira intambara nta gishyika. General Patrick Nyamvumba yagizwe General na Perezida wa Repubulika Paul Kagame ku cyumweru tariki ya 23 Kamena mu mwaka wa 2013. Icyarimwe ahitaba kandi umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda RDF. General Nyamvumba afite imyaka 58 kuko yavutse tariki 11 Kamena 1967. Umwanya yahozeho w'umugaba mukuru w'ingabo yawusimbuyeho na General Jean Bosco Kazura. Tariki 23 Kamena mu mwaka wa 2013 nibwo General Patrick Nyamvumba yagizwe umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda asimbuye Lieutenant General Charles Kayonga wari usanzwe ari umugaba mukuru w'izi ngabo. Icyo gihe General Nyamvumba yarasoje imirimo ye nk'umuyobozi w'ingabo za Loni zibungabunga amahoro mu gace ka Darfur zizwi nka UNAMID. Yayoboye kuva muri 2009 kugeza muri 2013. General Patrick Nyamvumba yarangije mu ishuri rikuru rya gisirikare muri Nigeria ndetse yize no mu ishuri rikuru rya gisirikare muri Zambia ryitwa Zambia Defense Service Command and Staff College. Nyuma yaho yize mu ishuri rikuru ry'ingabo ryigisha amahoro muri Afrika y'Epfo muri 2003. General Patrick Nyamvumba afite ubunararibonye mu bijyanye n'amahugurwa n'inama zitandukanye n'ivugurura ry'inzego z'umutekano izwi nka Security Sector Reform. Amategeko mpuzamahanga agenga intambara, ibikorwa byo kubungabunga amahoro ndetse n'amahugurwa y'abayobozi bari ku rwego rwo hejuru yagiye abera muri Afrika no muri Amerika. Yagiye ashingwa imirimo itandukanye mu ngabo z'u Rwanda irimo kuyobora batayo y'ingabo zirwanira ku butaka mu 1995, umutwe ushinzwe imodoka z'intambara mu 1996 ndetse no kuyobora brigade y'ingabo zirwanira ku butaka mu 1997. Hagati y'umwaka wa 1998 n'umwaka wa 1999 yabaye umuyobozi ukuriye ibikorwa n'igenamigambi n'imyitozo ku rwego rw'icyicaro gikuru cy'ingabo. Yayoboye kandi ikigo gishinzwe gutegura abasirikare bajya mu butumwa bw'amahoro kuva muri 2004 kugeza mu mwaka wa 2007. Indi mirimo yashinzwe harimo kuyobora itsinda ryiga ihurizwa hamwe ry'umutwe umwe w'ingabo z'u Rwanda, kuyobora komite ishinzwe ingingo y'imari y'ingabo, ayobora n'umushinga wari ushinzwe kwiga ishyirwaho ry'ishuri rikuru rya gisirikare. General Nyamvumba yanabaye kandi intumwa ihuza u Rwanda na Afrika yunze ubumwe izwi nka African Union ndetse n'umuryango w'abibumbye, aho yagiye ashingwa kuganira n'izo nzego no gusinya amasezerano y'ubufatanye ahagarariye igihugu cy'u Rwanda. Yabaye kandi umuyobozi w'ishami rikuru rya gisirikare rishinzwe gucunga ibikoresho, tutibagiwe ko kandi no muri 2007 ko yanabaye perezida w'urukiko rukuru rwa gisirikare. General Nyamvumba kandi afite imidari myinshi irimo uwo kubohora igihugu, uwo guhagarika jenoside, uw'urugamba rwo hanze y'igihugu, uw'ishyirwaho ry'umukuru w'igihugu, uwo kuyobora ingabo, uw'ibikorwa byo guteza imbere igihugu, umudari witiriwe Nairo ndetse n'uwo gukorera Loni igihe kirekire. Umwanya w'umugaba w'ingabo General Patrick Nyamvumba yawumazeho imyaka 6, yari yawugiyeho muri 2013 asimbuye Lieutenant General Charles Kayonga. General Charles Kayonga yari kuri uwo mwanya kuva muri 2010 asimbuye General James Kabarebe nawe wawugiyeho ku wa 10 mu mwaka wa 2002 asimbuye General Kayumba Nyamwasa. Mu ijoro ryo kuwa 27 Mata 2020 nibwo hasohotse itangazo rya Minisiteri w'Intebe w'u Rwanda rimenyesha ko Perezida Paul Kagame yavanye General Patrick Nyamvumba ku mwanya wa Minisitiri w'Umutekano ku mpamvu z'uko ari gukorwaho iperereza. Byavugwaga ko guhagarikwa mu mirimo kwa General Nyamvumba byaba bifitanye isano n'ibyo Perezida Paul Kagame yari yavuze ko agomba kumubaza niba azi ikibazo kigendanye n'ibitaro. Umwiherero wahuje abayobozi bakuru mu Rwanda n'abikorera wabaye muri Gashyantare 2020. Perezida Kagame ntiyavuze byinshi kuri icyo kibazo, gusa yavuze ko mu bagomba kukimusubiza harimo na General Patrick Nyamvumba. Gusa byaje kurangira iperereza risojwe neza, General Patrick Nyamvumba asubizwa mu mirimo kugeza n'ubu. Mwakoze kubana natwe, yari Muhire nk'ibisanzwe gutegura nkana kugeza ubucukumbuzi nk'ubwo ubwenge hano kuri Mr ML TV. Ciao duhure mu bindi biganiro, duhuriye muri comment ku cyegeranyo wifuza ko twazakoreraho ubutaha. Ciao.